azul fell-akent, azul fell-awen meṛṛa, tanemmirt imi d-tusam s-asaray-agi, tmeɣra-agi n wass-agi, tajmilt-i Dda Sliman, tanemmirt i l-kolektif-agi t-id-iḥeggan, akked ugadagi i d-id-inceden ar dagi ɣas-agi. Ferḥeɣ ayen din imi tettunefk tegnit ad d-mmeslayeɣ ɣef Dda Sliman, tamezwarut axaṭer d acennay tessent meṛṛa d anaẓur ameqqran s yisefra-ines, s li zimosyon-ines s wayen yettḥulfu, uma daɣen iluleɣ di taddart-is, taddart n Dda Sliman, donc am netta iluleɣ deg Uneggaran, donc annect-agi c'est une fierté. Ad d-iniɣ amek ad d-mmeslayeɣ ɣef Dda Sliman, ad zwareɣ seg winat si amek ad d-mmeslayen fell-as mi d-nekker di taddart. Tamezwarut nekker di taddart uqbel ad neffeɣ seg uxxam n Dda Sliman, axaṭer ḥaca netta d-sɛeddayen sdaxel uxxam. Les cassettes, نكون نصاوب لي كاسيت زيك قبل لي كاسيت لي 45 تورني تورن ديسك صافي حاشونو ما نسن صباح تمديت انواث Dda سليمان العمارة Dda سليمان العمارة بون انتوالي سور في لي كاسيت ني سليمان عزم اديني شويه عرفان شتاكي مشيت تمسلاين فلاس اللي تدارت شفايا بون مزيان مدن سنكار كان هكا انواع من النصح انواع دي من النصح سينا من سلا في ليكزيل يزمر يغال سلفتية ويزمر يغال المورث نزماد نسيوف نتاع شتنا سناف أكدو ممكن تكسن سي راديو أبرا دو غادي جوستومون على بروباغندا كي تصاورنا كواس نشتاقي سينا دمسلايا في الصنف نيسفرينس ما ميد نتنكر كاكي نسمع حسيس ديك الوخام سينا نتيمغور نزار شويه القيمه بني سفرايان وغادي حكمت فلاس هكا اللي تدارت اين محسبين نزار هذا مزوالو سي ان ميت خرقند ان ميت نانيك Dda Sliman يبدد راسي الملك الناس اختار دي دونيتيك اتسفرو اتغنير نار اتيضا مكشميض تصاب الدريا غاد الهاد يمانيك لأننا نعد نتيف السفرة العقلي ناس كان كيجين بلا ما يخمم الناس اتغنير دونك هاد السفرو غادغنير هكا كي ديفاغ ذا فنان ذا شناي ذا نازو ايغار يدخل من الميتاكي في Dda Sliman خدمتي دا خاطر ديال دا دي ثمورث كوينيانان إسفرا نتمازيغ دي تمازيغ سوماثا ماشي كان على القبايلي كلا إلا ولا سي مازيغان النظام وين شتاقي ناثي داني دا المولود معمري اف سي محمدو محمد كنت صار مني سي محمدو محمد تفهم لينا داغن يند الميتاكي ما يغرد قارن يغرد تخدم الميتاكي تاع الناس داوزنا في Dda Sliman خاطر لان تسنات تغاوسي وين ديكس اشيميا تمزواروث ما ويني وين يروح وقروا Dda Sliman ازمد دي في غالي كان كيقيس الجيتار كيولي هذه يغني ذا الجيتار من بعد يروح هذا يغني ما ويني وين قروا يروح سي سفرا اما كاين يتوملي كما كاين يتونزدا تسمى ثيكوال انت غادي ينسفرني لا وين الا نزل تسنع ولا شويه الا نغورس انت تيديني صافي ما كاين يتمسلاي داغن ثيكوال اللي هضرني غاديني هذا سنين ماشي انت هندي في كان خاطر تمزوالو في زمان ديالي مزي دونك وين كاين يقول لنا نزل داخليس وين كاين تيزدغان على ديس مسلايين
انستيكي ستورمي تقارناس لانسبيراسيون، سيغ لانسبيراسيون ونزمير نزار كتستقصد فنان نغا نزور وين يخدم نسفرا كيني كوزاري غالا تسنيكي واحد السنين مسلايين. دونك ذا شتاكين سيلا في سليمان ذا مزوالو سينا وذميس نصحان ويلا خيميان ما تبلو الناس ندار ديال الطفل غير خاطر ديك سكوا سنين 70 مزيان عم الزيت نسيلا ذا غاني ثاغشتني عمي سليمان ثم زواروث اتشنو غي فنانن ذا 40 سن ذوذنيك حب الخطري مع ظريف نيهني قلهان دونك يون ديك السنه مزوالو دي خدم دا سليماني في دي زوار دونك واقي ذا غنستقسايا غار امش ربع فنان ناقي اشيمي سليمان ازمي دا مزوالو اشيمي ربع ياقي وخصنا لي فنان اللي مول القبائل ذا ربع ياقي مزوالو ديك السن دا سليمان دونك كتشنو غي فنانن ذا ربع يسد هنيك حب الخطر مع ضروري هنا يلهان نهني غدي هوان ودغاس نتغز العمر مس نوغني كغران يدفدفنت المحان ذي الغربين جرح وليس مسلمان عزيزان اسمي صغار مدن ذا تجمع ديفري نوريس يساكوا يويلك يتصن اكنا دفاقان ذي المحنا يديس فاننتي كليس في السنات يانا ثايض عندي سينا مسلمان يد ما تصدوض دونك نشتاقي الكل فيه بوينا نستقسايا شي يقروح شي مدتو غالالا دونك يا ريس دا سليمان ني صروح يقشش غصروح نسدي سدو يالا يا ند فايض راني سميستي تيفرن عندي ديناي مكتاد ولد سليمان سي محمد ومحمد ينفان موت نور دي جينالا دينا انيس ايا فروخ عجل غيوال سيدو رانا ثيالاثان نثوسيف دوثايسيون غار ثدا نواضيان سكويني كرانا دير إناس نقيونيوان أفسيل ما لازم تستقسي ما تزيد تاكل تقارن ما تزيد تاين تقارن أنشتاقي في تاقي أفاشو محساب ما يستقسيون سيني غير دنفان سليمان لازم سيفات دافع غير فكسن سي راديو دونك أفاشتاقي إذا شتاقي في شغلنا تصوينا ما تبلو الناس يعني تفايض في تيفران ديك شحال تيزلاثين يزوال بضغرب ضفراني يا ودي وشوقني الغربات جرحوني والشهد رايو روي غنادي نتمورا الصالحين تمورثيو ذويث نهوث ناث مثنيو تص لي فيرسيون قلنا اي جنابلي ثولا فايض ثمسة سليمان عندك اللي بدات تشويق اين كنت الصارمه يسوم في توكريس قرحا تنفيض السكينة في الولاد تتوقض وراكي ديال دران خصنا كي دار تملاد ماذا قاث نطلال ناغي لا ذيك وي يقولن سينا ذا غن إنا يبدو في الدغالة ذا عنا بريد والسين إنا يبدو في الدغالة قصد يسن داين غير ولد كي الغالة اللي ثمولا مدن غصد فوغ الناس غانا فغ البطل سيلفا فور ماكنا نرسا ادينين في حل اماكن نغير رولا نغ ويزنزا ارواحيو يفضل دونك يبنى فلاس انا دماكن نغير رولا ضعنا دوغالا سانشتايا فايضا داك اليوم يعود تصيص فراغ انيس تصيص فراغ فقال هذا غريب المطلب وكسر نميك كاين شطاح يناس عبد القادر يا روندا امير عبد القادر دونك يفي لا كومباريزون تاع سليمان عزم اكو امير عبد القادر امير عبد القادر سي روندو aux autorités françaises en famille bagage et famille نزرا لا سويت يناس امشي كفا وين امير عبد القادر خدمنا سون ستاتيو في الجي بلاص دي مارتير عندها يركب فاوذيو الزعيم يركب فاوذيو لنينيك عبد القادر يروندا فاوذيو يتكا صباح مديت وليفت دا سليمانيزم نتيزا ما يفي في الدرياسة
نا وذاك إلا ندشمعيثين دونك وين كني عبد القادر نزرع إلى ما يكون الجنازة زران بلي روندا خدمنا سون بلاس اون ستاتيو بلاس دي مارتير دا سليمان دوغال غرغورس والفصاد ذا شو يخدم ذي الكرا وتنفلاس البطريقيا دونك نفانتي سي تمورث من بعد كان كاشطاه نفانتي دولا سي راديو بون ما تو بكملاس ماشي ديوني تساكويض السفرات شناض غاس كفيض مازال اسميك يروح ذايا نور تسلم سوا غيني عداني فوت يفسي وثفل ذي جرجرا سيني كملي تسكينا ما كان يفسي ذاين سيركولي يا غيان أربعة هادو غير ثورا الميت الميت أول ما ينوث استقباليت ناس مازال سومثا أميي أكوذ ذا شو في المعنى نينس لا sacralisation. La sacralisation, sacraliser un personnage, c'est créer le lien, il y a le personnage néant avec la divinité. Bon, comme Imazéran, il a travaillé le Tsamn Sisi, قبل ديك شم الإسلام وقبل الكريستيانيزم وقبل اليهوديث. Donc, selon فند دمك عاد شدّض أين لان أمن كوني بنادم أكوذ أمكات شدّض الفافي هنوان. Donc un mythe, c'est une construction imaginaire pour expliquer un phénomène cosmique ou social, ou transformer un personnage ou un épisode historique en un mythe. Le mythe se veut explicatif. La réponse donc il implique des êtres métaphysiques, divins, messagers de Dieu, نحن إذا عند شوف غانا دينين ما إلا يون تختار أنت ديكاكي الملائكات سكيت امبورطون ماشي الملائكات بصح نهضر الكذب سي لو ريغار دو لا سوسيتي يمكن تسوالي في الدرتيس يمكن تسوالي الغاشينيس يمكن تسوالي لا كوميونيتيس سي سا كي امبورطون دونك ماك دينين كي ونكا يساعد النوف بلي ولا قرص سكض في الناس الباطل هاي غير خاطر في مزوريتي تشحل فين دين فين انا نغرس دوغورنتاس الملائكات ثورة دنوفاكيا دنوفاكيا أكد الباطل ما توالد دا سليمان أمشي يتحلفو أتوالد كان أمشي يتمسلايا في الباطل دي ثوغاشينس دونك دا سليمان دي ثلاوث لا رياليتي ذا الساوي سي ان هيومانيست ولاش وين يتوالي الهيومانيتي أكن تتوالي دا سليمان تسمى أمشي توالي لايف l'humanité c'est qui l'humanité c'est nous donc دا سليمان مي كيوني سفراينس يناك يا وياك أسيدي بنادم ذا شو سيدي بنادم بنادم سي لو فيس d'Adam لو فيس d'Adam يعني سيدي مي نتا يتمسلاي لغاشي يا وياك أسيدي بنادم c'est-à-dire il s'est incliné devant l'humain, devant n'importe quel personnage, aucune différence. Donc, ولاش وين يمن نستلسع l'humanité أمد سليمان. إن يسيويا كسيدي بنادم ما إلا في الأرض ذي نسلم، c'est-à-dire ما تصار une religion ما تصمم الدين، تنسلم نعطيض، ذي البطل خضوياس. Donc, mais il y a des cas qui l'humanité, il fait ça, il voit qu'il le vatal. Il sait qu'il fait le vatal en Coran. Haram, les émotions, les sentiments, tous les gens qui ont une chaleur, c'est mortis maïlish. Mais d'où il vraiment des arts mortis, c'est vrai des arts indélus, il y a des arts des soucis, les gens qui disent, il y a des gafs, il y a des يفغي كون شتاقي حرمنت في اللاس دونك ذا نشتاقي يقصوضن يشد ياقي الباطل اكد دنوف اكد وين اكد ثمثيا السيس شدن يركو بون ريومينا راه بنادم هذا يسكن الباطل غفايض اكيد يخدم نا بنادم هذا يخضع وايض غادي يسكد فلاس غادي
هذا سيادي كين هذه يعدي نيج وين كن يجزمر يقلق في خدم ثم زوالوث ثنا نشرع الحيوان زرمتي الكل ذي المعنى أميك إزم أكد وشن لن ذي رفيقا أكد بعد مشاورا غف غيول مشاورنا في غيول ذا غيول ندي فانن نتي كفدن سني وياض غليل هاي غير وكيد البطل ولا قرات تسكد الفايض ما تسكد البطل الفايض الشارع يخلص لأن الفايض فينا ما كيقارش في غيبوس ديال الخريف فينا يخدم يتدافع في البطل بومذان بنادم أكون البطل يعدنا كين يوم ذان عندي سنة الحوث نكوني لمن النار ذا سيفتي دي تساوين تسمى ما إلا البطل ذاكي يعدي كين البطل بومذان البطل اللي يخدم ونزريا راه مذوني ذي غادي خلقنا إلا ديك إلا كان كي ذي برا ذا غانا ديك نسينا سي واحد ومحمد أول كي دياران أكرام وذني تسولون أطاس نسفلا نتوغاش نتزلاتين إدي بوين دا سليمان غفان شتاقيا ماشي ذا فتي دينيغي الكل أبدا ثولا ما كيتقارني قد سكار شوات دونك دا سليمان اليومينا يون بومذان ميس نادم هذه السك البطل غف ميس نغيليس نادم وايض نعطايا تفدر كان كان يمسلايين وين يلاند الفهم سفهمي دم شكا وكذا غنز البطل لا ناتوري تخدم ماشي ديال العافيه كاين يلعب ذا شو يخدم يفكر مسكين مية عبد السطول يتمزن يكرز وزكار مشى مثتي الف وغيول دونك هو كير كل سي دي دينونسياسيون محسب يملاد ميك اوين يلان ذي الدنيا يتيدير يكا فلاس البطل كاين هادو غير ثورة الفترة اللي كان فلاس ليكزيل كل البانيسمون دو لا راديو دا سليمان هيومانيست ولي بغا غادي يدو إلا لو اف ال ان إلا فرنسا ولي دار لو اف ال ان يدار لو بي بي ا ام تي ال دي مسالي حاج ثورة دا دوضا عندها يدير دي ثوراشيس دونك ولي زميرا نتا يتحالفون كواكيكي ويزمير هذا يروح هذا يدو ذو كافار نغا بارتي اكينين الى قلنا حنوث الى قلنا حنغاشيو خاطر وين الدنيا لنا وليدار هذا عني فرنسا الى دينونسي عني فرنسا دي ثوغاش دونك يتادي كين يغمس سيتي يوارن ترى دو غالا على نخطون زمال المسلايه في تسليمان زمال المسلايه في الناس بلا من المسلايه دا فيك ما مقراني في والي بس برونو دونك دا سليمان ثم زوالوث ذا مغناس أغن نظرا ستا ناسيوناليست algérien il était nationaliste il était pour l'indépendance c'était un vrai démocrate il était pour l'indépendance c'était pour l'alliance avec la France et يتبع يفريديس يدال فريديس ولي نوع نتا يماس ولي لا كلا سي لا ديموكراسي هاد سينا فرايجر تامورثيو يظهر دواكور يتبع في دي ثريو l'Algérie mon beau pays وكذا يجي كل تيجي يجي تسوغاش d'un nationaliste algérien de l'époque je parle de l'époque nia باش نهضر في تاكارا مثل تستخلصي راديو كل مثل نفنسي الجزائر ça n'a rien à voir avec la prise de position de son frère Ouali ما تشاف يغماس ولي خدم الفاطريون c'était un administrateur un maire et puis chef des élus يسموه القبائل ماشي محسب ذونيك تفنتين كحلتي راح يلك من غاشي نغاث نيكاه نغاثن ça n'a rien Ouali n'a pas inventé l'idée de l'alliance avec la France elle était déjà là Farhat Abbas il y avait tout un mouvement de nationalistes algériens qui prêchaient l'alliance avec la France. C'est pas Ouali qui a inventé ça. Ouali a été nourri de ça. Il a adhéré à ce projet. Alors là, Michel Zdef, Younam Farhat Abbas, qui a écrit, qui a
contaminer toute une population avec l'idée de l'alliance avec la France, pourquoi est-ce qu'on va le considérer comme un nationaliste algérien et puis considérer Ouali, qui était maire, qui a joué son rôle, comme un traître? Alors, ok, vous voulez qu'on les désigne comme traîtres, alors désignons-les tous comme traîtres. Donc, Slimane Azem était avec le PPA de Msali Hadj. Anchtagia ou Kamal Hamad Youssanegi Kan de BRTV, à l'occasion du centenaire de Slimane. Msali Hadj était pour l'indépendance de la Kabylie, mais était opposé à la guerre. C'est pour ça qu'il y a le FLN Nqanzeloun l'imsaliste. Mais Slimane Azem était avec Msali Hadj. Si la démocratie avait prévalu, on ne les aurait pas ni tués, ni massacrés, ni bannis de la radio, nar exilé. Donc Msali Hadj était condamné par le FLN, lui aussi banni. Msali Hadj a eu sa nationalité algérienne en 1973. En 1973, 11 ans après l'indépendance de Zaïre, il a quand même eu par pitié sa nationalité algérienne, la nationalité algérienne. Maintenant, le bannissement de la radio, c'est là une liste. C'est le ministère de la Communication. Les chanteurs aguissants n'ont pas le droit de citer à la radio-télévision algérienne. Mais nous, Slimane Azem, Slimane Azem a été rajouté au stylo. Il n'était pas dans la liste officielle. Mais le Qbaïl, il y a أنواع راني قارناها ذوينا فيها شريف خدامه ذوي ماشي شريف خدام انت il était animateur d'une émission où ça a le pouvoir. Ou bien que ça a le pouvoir, les PDG de la RTA, on les connaît. C'est leur responsabilité. C'est pas, même du point de vue juridique, administratif, la responsabilité incombe au PDG de la radio, directeur général de la radio, de la télévision et de la radio, parce qu'au début c'était Yeweth, ou c'est officiel, l'anisme ou l'insan. Donc, il y a une liste. Il y a une liste. Depuis 62 jusqu'à 63, c'est Aïssim Saoudi, Mouth. Ensuite, de 63 à 66, c'est Mounir Youssef Mahi. Il est décédé le 11 août 2016. C'est 2016. C'est 63, 2016, non, c'est les années 70, 80, 2016, mais Youn, en tant que directeur général, a signé Melfanard, aucun journaliste. Melfanard, Anouan, également, Nissim Slimane Azem, Anoussi Ouin, a dit à la radio. Non, on connaît de ce qu'on a fait le Fredam. أخطر القبائل بوجه رسن دائما كيا يضرر البطيء إلا كان نقلب يون السجنة ذويني ذا ما هو كذا كيا ولا يون ما يناس نوال من بعد وين في اسمه إلا محمد زاروق 66 70 عبد الرحمن شريد 70 77 عبد الرحمن الغواطي 77 83 bon بعد après ثغال السراح après 88 Slimane avait le droit de citer. ويجي يونم ذي كان محمد حلمي يسدد د سليمان en 73 نعم 74 une chanson ينس وسني ولا شيمي ينثي محمد حلمي يونس دينا شي مثلا على الحبس سكسنا على قارون صار شويه ضار دونك القبائل كي تي باسيف القبائل اللي ظرفنا على الوطن نقيم كان كنتراجعوا هادشي اللي في خدام لا الا قد نقلب يونس هنا لا موليش متهنيه هادو غير سينات قصه كاع donc Nir de Msali Hadj de lequel il a eu sa nationalité en 73 donc Wina Ihmasam Quran Ouali a assumé son combat de A à Z jusqu'à la fin et puis il a adhéré une idée qui était diffusée par des docteurs par l'élite algérienne considérée comme nationaliste y compris Ben Badis a prêché l'assimilation au début. Ce n'est que par la suite qu'ils se sont ravisés. Le PPM-TLD, Msali Hadj Koulougay Fitvan, ils étaient contre la guerre du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin.
Donc, Wali n'a pas créé l'idée de l'alliance avec la France. Vdelarad Ben Badis, Vdelarad Farhat Abbas, il est un docteur Ben Touhami, président de la Fédération des élus des musulmans du département de Constantine. L'association Aguirre, elle regroupait la plupart des élites algériennes représentées dans des assemblées. Ce n'est que plus tard que le FLN a émis une interdiction de participer. C'est après la guerre, le FLN est né en 1954, le FLN, son naissance était gardée, était secrète, était gardée, c'était un secret. Elle a été révélée avec pratiquement les premières cartouches. Donc il a Waïd Smith Mohamed Salah Ben Jelloul, Kif, ça faisait partie de l'élite. Donc la plupart c'était des médecins, des docteurs en médecine. Mohamed Salah Ben Jelloul, né en 1893, il est décédé en 1985. Il était reconnu comme nationaliste algérien, comme maquisard, comme ce que vous voulez. Il était médecin généraliste. On l'appelait modéré, un nationaliste algérien modéré. Ah oui, lui il était modéré, mais Azmouani était un traître. Donc de poids, de mesure. Et Slimane Azmoun, il était banni, on lui a collé l'étiquette de Harkouda. Il était membre fondateur de la Fédération des élus indigènes avec Farhat Abbas en 1927. Mohamed Salah Ben Jelloul. Tous les écrits, tous les actes de cette jeune Algérie ne sont-ils pas là pour crier bien haut qu'elle est avant tout française, c'est-à-dire l'Algérie est française. Et si nous avons un nationalisme, n'est-il pas complément français? C'est-à-dire il présentait son nationalisme algérien comme un complément du nationalisme français. On peut être nationaliste français et nationaliste algérien à la fois. Ça, c'était dans le journal qu'il a créé, l'Entente, le 27 février 1936. Farhat Abbas, de Chouddina. Le 23 février 1936, il a écrit dans le journal L'Entente. Si j'avais découvert la nation algérienne, je serais nationaliste et je n'en rougirais pas comme d'un crime. Les hommes morts pour l'idéal patriotique sont journellement honorés et respectés. Ma vie ne vaut pas plus que la leur. Cependant, je ne mourrai pas pour la patrie algérienne, parce que cette patrie n'existe pas. Ça, c'est Farhat Abbas, c'est pas Farhat Mahnia, c'est Farhat Abbas. Je ne l'ai découverte, il parle de l'Algérie. Je ne l'ai pas découverte. J'ai interrogé l'histoire, j'ai interrogé les vivants et les morts, j'ai visité les cimetières, personne ne m'en a parlé. On ne bâtit pas sur du vent. C'est-à-dire on ne va pas bâtir un nationalisme algérien sur du vent. Nous avons écarté une fois pour toutes les nuées et les chimères pour lier définitivement notre avenir à celui de l'œuvre française dans ce pays. Farhat Abbas. C'est pas Azmouani, c'est Farhat Abbas. Azmouani était maire d'un petit village, Gounigran, c'est tout. Et à Gounigran, c'était la base, à partir de 1954, c'était la base militaire française. Donc ils ont construit une caserne militaire, une prison avec une salle de torture. Voilà, avant de construire une route, une école et tout ce qui s'ensuit. Donc, on continue, Farhat Abbas. Il n'y a rien dans le livre saint qui puisse empêcher un Algérien musulman d'être nationalement un Français. Il n'y a rien dans le livre saint, le Coran. Au cœur loyal, conscient de sa solidarité nationale. Donc ça, c'est dans le livre Nationalisme algérien, nationalisme maurassien, publié par Thérèse Charles Valin en 1974. Donc on sait tous qu'une lutte fratricide a résulté de la prise de position du FLN contre le PPA, MTLD. Slimane Azm Zalana kul Rachid Bli qu'il était au PPA, MTLD. Et tu vas à les réunions, c'est cotisé, c'est نتغني في كوار باش باش نراشيهم. اللي قبيله كي تطفل هو le PPA le FLN اللي قبيله كي تطفل فرنسا en terre d'exil. هادشي اللي تمورث. دونك اللي قبيله اللي تنعن بويا لا سنا فونتو. ميم اللي تمورث مزوره من غان اللي تمورث القبيله نغان.
بون من بعد قارني الناس الفلاني خدمت خاطر غير مينيس دينان. Et Nassil Flani, c'était un message du PPMTLD. Il a chanté ce qu'il entendait dans les réunions. Il était convaincu que cette guerre ne valait pas la peine. Je ne suis pas en train de dire qu'il avait raison, qu'il avait tort, mais c'était son point de vue. Je dis na di tarchnir. Nassil Flani, سفهم كل معاني ما يبغى غادي يتهني إلا قاصد يسترجع. C'est-à-dire il faut qu'il se rende. إلا قاصد سي ولا سينا صرواح ما إلا ذا المؤمن أذكفونا كل الجراح. Mais la guerre était tout azimut, la guerre était dans tous les sens. Le FLN tuait, l'armée française tuait, mais le FLN tuait aussi les nationalistes kabyles algériens dans les montagnes. Donc, conclusion partielle, nous avons trop mystifié le FLN par l'endoctrinement par l'école, la propagande. Le FLN historique, c'était aussi Boussouf qui a étranglé à Ben Ramadan de ses propres mains. Il parlait d'un Ben Ramadan. Et Boussouf était fier. Mais le FLN, c'était aussi, on parle du FLN historique, depuis l'indépendance. C'était aussi Jamal Abdel Nassar. C'était aussi Ben Bella au service de Jamal Abdel Nassar. C'était aussi Ben Mehdi, l'assassinat Ben Mehdi, c'est d'actualité puisqu'il fait une nouvelle des phares. Kilim Belkacem, c'est aussi le FLN, même si c'est après l'indépendance. Khidar, Chabani, le FLN d'Aran. Donc, c'est des harkioun au profit de l'arabo-islamisme. Alors, il y a deux catégories de harki. Il y a harki au profit de l'arabo-islamisme et harki au profit de la France. Pourquoi on ne dénonce pas les harkiens au profit de l'arabo-islamisme? C'est guère, c'est pas en Arabie Saoudite qu'ils vont en Égypte, en France. En France, donc, quand tu dénonces un ennemi, il ne faut pas se tromper de cible. Donc, France depuis 62, France je veux dire, c'est l'arabo-islamisme. Il y a un Nafaqat, voilà, Itka. Donc, c'est cette réalité qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie. Knisina Mouhia France, je me dis voilà, c'est pas trompé. Cela, الكفور سواء نشتاقي غنمشي نزمر ان نظفر نوالي ثمذياس نتا سليمان لي تكستين سيدار نس وغاشي نس خاطر واقي داغن يمجارد لي بويزي لي جونغ بويتيك les genres poétiques depuis la Grèce ancienne c'est là la tradition aiguë la poésie tu vas la classifier tu vas la segmenter en catégories القبائل وكذا قارن ثمازيغنا قبائلي ثمازيغ السماثه اش قارن ماشي كيف يكون الا قنويلي نصلحوا يا ندم لي جونغ اكن يخلينا لي غراك اكن يخلينا لي روميان لي رومان بعد on va plaquer ça c'est voilà دوك كاع نخدم قبائل كان يقال نحن المقر قبل السفلنا غنمشي خدمن سينا دنيني اثاه الصنف نسن اثاه الجونغ بويتيك كابيلي on ne peut pas appliquer le genre poétique, les genres poétiques kabyles, les calquer sur les genres poétiques français, grecs, romains et tout ça. Donc, c'est les sentiments féminins, c'est la chanson féminine. Les berceuses, donc, داني ماروكيين اش قال لك داني ماروكيين كيف دينينا مارق كذا مارزق كيف هنا مارق سي لا بويزي سي لو شون يكون غالنا مارزق الى مارزق ناض كوينين توالي سي لو شون ça veut dire on va faire la fête فين كان توالي دونك فاك نوالا كاينين on peut appliquer les deux ونزميرا ندم ثوغاش ند سليمان ام ديا زوير قبايليت هذا السنه les catégories la berceuse ou non il a les genres poétiques dans les langues occidentales la poésie lyrique la poésie descriptive la poésie épique la poésie satirique didactique engagée l'anthia
Rien ne nous empêche, rien ne nous empêche d'appliquer ça. C'est descriptif. Est-ce que les chansons décrivent quelque chose? Lyrique, c'est les sentiments. Est-ce que la chanson, dans le poème, regorge de sentiments et d'émotions? Est-ce qu'il provoque certaines émotions? Épique, c'est une époque. Est-ce que Chnoun a fait une époque particulière de l'histoire imazighan, dans l'histoire de la poésie satirique. Est-ce qu'il y a quelque chose de satirique dans cette poésie? La poésie didactique, est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer? Bien sûr, il y a. Donc, on ne peut pas dire, parce que ça a été fait par les Grecs, les Romains, les Romiens, les Italiens, les Européens, les Anglais, et puis la poésie engagée. Donc, l'Ithmazir fait quoi? Par exemple, le site de l'INALCO, les genres poétiques qui travaillent, en plus, genre poétique. Asfelon, chant erratique de la petite enfance, Azuzun Tsuha, Islien, poésie féminine. La poésie rituelle, la poésie pastorale, la poésie champêtre. Donc, il y a un rituel pastoral champêtre de l'INALCO. Donc, à chaque fois, on a fait le hajj de jdid, il a de façon générale, mais il ne rentre pas dans les catégories. Une catégorie. C'est ça l'innovation. L'innovation, c'est les cabines, les berbères, c'est un genre poétique différent. Des gars, c'est l'innovation. Et non pas rejeter tout en bloc juste parce que ça a été dit par des Français, par des Grecs, par des Romains. Donc, de Slimane, les poésies descriptives, didactiques, lyriques, satiriques, l'antiakou. Pour chaque type, pour chaque genre poétique, bon, la poésie descriptive, il décrit tout. À ce stade-là, il décrit son enfance, l'hirondelle, le poème de l'hirondelle, comment il décrit l'itinéraire, la Kabylie, ou l'Itsouyeshma. Mais c'est aussi les réalités, un état sentimental, un état physique. Donc, par rapport à ces sentiments, dans la descriptive, les valeurs perdues. Comment il décrit qu'on a perdu les valeurs. Elle regorge de ça. On est Sarwan Ham, Man Savan Zalan, Man Hamak Zalan Lam, Ouragin Faman Hadar, Ouragin Faman Susam, Kulium Filar Dahbar, Amkikidaram Khudam, Ziknas Mithlania, Iglil Yarbah Wulis, Kulwa Al-Harmad Khamis, ثورة ميزان القراية تلوير العقلية بابا سنكاري في الميس أكيد الوقت غدا ثاقشني داغن السمحند ومحند هو كي ديالران تواليض الزمان هكا غاد نوي ذاك يترون دونك وكذا كي الكلي سي non seulement lyrique mais aussi descriptif parce que avec les sentiments il décrit une situation. La poésie satirique لا محمد وقاسين أحمد وعمر أرواح في اللي كان ذي وسعد فيغان مزار donc elle est satirique du début jusqu'à la fin. Après ثلاثة أيض ثقي ذيوث القصة ذيني لان ذيني ظان بواد السبوث زرعت روم تضصاي نغ ورقات تمطوث شو السبايل لان ما رفتني من سي يول بومشيش دابا كان يرزايص النظر أقجوني في دي ثبعاني ذهب اللمبة تخسير. Donc tout ça c'est satirique du début jusqu'à la fin. Il a aussi réactivé un poème, enfin une satire kabyle qui avait déjà existé, Varerosh. عندك نفاروش يعطشنا من سيام يوهي أي أكوز يعطش فاروش يقول يجي من سيام يهو أكوز نيا بعد في مس يعطش صغار يقول فاروش يقول يجي من سيام
بعد سيني امان ايامانيه وتستقسم تيمسوي تتشد. Donc vous voyez le c'est de la poésie satirique. Là, il a réactivé une satire qui avait déjà existé dans le répertoire. في الأخير عند سقال نكذب المال كشد المال نقولي ولا مكيتدبر داغن. C'est une satire à la gestion. La poésie didactique. Didactique عند بنادم يزمر يحفظ غادي يلمذ الحاجه. تاغشني شفو كون يدار القبايل لان وايد مس لاصل ذوين يتحزب للنفيس حاشا انشي قلنا لي توغاش نسلم منازل ثم ديال نسلم منازل تشور لا ديداكتيك ثورا كاينين ويلا في حرشو ذكوال نعتبرات يو ذكوال عندك مي ثبرات ني تالو ذكواليس اي بلان دو لوسون لا بويزي ليريك داغن نيرتيك ثورا كان ما تغد في الغالا ثمورتي وثينا عزيزا سنتي الكل ماشي كان في ناس الفواياج فيغ ليكزيت شفي غا ماسا سميت روحها مي دار في فولازيو يما كنت بابا دي سين نحن تولون ما نتحزنا مي دار نصفراك تجي الدين ادد مزيان داغن دونك فوالا الوغ بور كونكلور او تفكريون وسفلون سي لي جون راكي تبدلا دخلوا دينين كنت غتخمم ديني ملي شفت الجون راكي أشحال إلا نظني لا نحسن كان مولي ثورا مغانا ذي زماون ذاين زران مدني الكلية نحضر ياك نتوالي مفلان علان ذا سوان ماذا نكوني غرانا خيلي من هيرا قدم نغلي جانا غدي فاد مكاون هذا الظلام راه سكوش في الدماغ عندك نسينا كي غاسيا ذي العقال زرا ماشي للمحال من شنو غفاين نزرع نحصى في راس المال داينين يختار ديال القوال لان نيت الحراره ماذو لي صفان ذا ملال اللي كذب يسدو في السفشال من صفار ثلاث مرة يكمليث ولا شام كات نسترجم اياك نبغى نخمم اش ما ورث نفهم راه غاسا تيليض العالم اكغمن ورطهر ضرا ويبغون هذا يسعى يسم الى قاس هذا يسسم معنا نكوني ونزميرها ثنمرت نون